Riboy District Sports Association Lanang Penkrea Bansei Kirang Bekte Lakai Keban Mi Kemat Deka District Riboy Jaga Meghalaya Games Keban Rio Keban Selong Shan Hajawai Haga balapan tikena ba ka Riboy District Sports Association kan say Yekirang bat gitay lakai Banyakon Yagjinya Kop Lakai Athletics, Football, Archery bat ka Swimming Yakini kejeng Penkrea Bansei Kirang Bekte Lakai Lapan Long Lang ba ka Trial Kam Selection Kebannya Arsngi Haga Madan Lakai Jengarat Marngar Lawan man Ayman CM yakini ginong ilakai hakana ka trial da Ferdinand Kharkamni President ka KSU North Khasi Hills District uba RB Shadap President ka Riboy District Sports Association nalor kiwe giro rang ba bat kinong yalam jongnek association uba RB Shadap kumunong yalam jongnek ka Riboy District Sports Association ulapan pa wikijing kemen bat gijing snow scam bakum kasunjuk ilakai na ka district Riboy kan na abansay Yakirang bat kita ilakai keban mi kemat ke distrik Syakarensan jangka Meghalaya Games keban Salongshan. Hagaba ansajit kumbakat sanut kishenrang bat kentai bani shimbenta hag Jacob Athletics nalor kiwe keban mi kemat yakiwe pat kijat Jacob. Ule pente bro bahag ni kenti ka distrik lengba Riboy District Sports Association kadap na kejing keman ban penbena bahag sian kebaningkong kanyo shimbenta hag Jacob jingya jingi. Hagabala dat banjit ukinong shimbenta Hakini kikin diat sini. Long ya kena trial com selection nak benda kini kena athletes jongka RBDSA kiban baik bani simbenta kena ke 6 Meghalaya Games ban long Hawaii jer bat ni la pendap ru apo jong kini ki singi beladap ya ka swimming hang teh po trail fun pack hang teh po umtro hang teh ngilayo ya ki swimmer kinong jingi di babun hi ki samla chanrang kan teh laiwan bat mata kesnem kali kesini menengkong ke ba nagaliang jongka Riboy District Sport Association ni simbenta haka jingide bat kesui bat swimming ru te haka jingide bat ka archery ru ngi mata kesnem nagaliang jongka RBDSA ngi simbenta bat ka practice ya kene ka kam ini senang penlong hapo ini kesini bat kumjuru ngi la pendap ya kene ka trial kom selection ya ka football nak menta ki kentai bat senrang hapo madan nong jiri te hapreng jong gini kijing penkre ngidon sisa kijing ki babun mangi kendo kamtam kijing penkre ki madan ki babiang nyemdan nang ta ki tiar ban pen don kam hakini ki jingi simenta jong ki nyemdan te kini ki long ki dau ki ba ka RBDSA ka don haklenti ke ba ngihap ban perkat kumno ban penbiang ya gini ki jingdon kam ka football ka archery ka nangta ni ka swimming bat ka ni ka athletic kita gide ki disiplin ki ba mengi ka RBDSA ngisim ta kesnam ban ngi kmilenti ba ngin sa la ban bat biang ya ka ju proportion kum mengi bat hak di kesnam ka lalai ka RBDSA hak jisha ngila persyang lagi kesnam ki bakaman suaru Indrei ni don sibun kijing haka jing peniat ya kini ki disiplin baper te Indrei mentah po ini ki kindat senam rengkat da kijing ai kijing trelang jong kini ki dekat ki badon hapo jongka ni sotona sibun menyatu ba ka RBDSA kamde kijing la jong wei breu Indrei kijing la lang jong ibaro nginom la ban peniat ya ki kam klem kijing trelang nakaliang jong dekat Diban peniat ya gini kijing la kai na do football ke archery ke swimming nang tabat ke atletik kam de ka kam ka ba rit ke kam ko krau idon kam ya ka bor ke sor bat kam tam le ha ke jing step do ha ke jing de bat kaneka trial and com selection ke mangilong man ta kesni kini man ta kin le asngi bat hadin jong kini kan don pedesa ke practice ya kini ke athletes na kini ke buan man ta kesni hang ne ke lajan pol ke macis pa ngot ieng
แต่นักกินเองกินเยอะมันผ่าตังขัดตังกุมบาลไลพงวนขัดสั้นนักเลี้ยงจงกินเทยขัดสั้นนักเลี้ยงจงสินรังเด็กบับุนนักกีฬาเสียมันจะสงีบับลีกินนมเยอะมันเล่นน้ำมันกินเป็ดรูอยากบับิดทำกินผ่าชากาเมกาลายาเกมส์กับฟุตบอลกุมจูกิกินี่กิดิสเปลินกุมจูบัดหากบักขัดดูงิละดอนกับคอมเปอร์คันบาnomor bakari boy district sport asan kadi ka kimi jong kini ki disiplin baro te ngin sa khot ya ka jingalang ya kini ki disiplin baro bedan hapo jong ka district nomor bangimi sya ka Meghalaya Games ka ki itu ya ka district level ding menta ngin haban lum ya kini ki jinga kendu apa deng jong ki disiplin baper ndai tangki benik badon hapo jong ka RBDSA deng mut bandai kendu ya UDSO bat kumjuru ya deputy commissioner mengini ya suruh jemput batki bakin khot kawe ke jingalang ha ka bagi disiplin baro kini don lang ha swab ngin lection mentai sya Meghalaya Games